Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kah New Trap Youth Council HYC Jaintia Hills District ringkat ke office jong ke Jaintia Hills Autonomous District Council GHADC ha ka sin tho dieng sipau trek ujemang arjar khat khandai ki la lek ban khang kredep ya kuma aspat ligi dukan be an jong ki barjala ka thain la rambai East Jaintia Hills District namar bakim piang ya ka trading license ban shong dukan hapo upur sam jong ke rilum Jaintia haswa jong ke jingkhandra la lamp babun ki dukan jong ki barjala ki la khang kredep lut bat kini kelapun subaya ke HYC ba ka don ke AKA Halendet namar ha jingkhandra ka don ke jingwan toket na ki brio bat katnat pulet hindai ke jingkhandra ka long ka ya be ya nanti ke HYC ke thu ba ka jingkhandra trading license kan nang ya biteng se ki wei jaka ki badan hapo ka rilum Jaintia kami ni juga selain kita semua M license lewa kurang M hani bon jo M license ile jo insist by to pakai kat ini jo kurang M wong itu yang baik Iwan kelam lebih untuk apa M dipercaya gini ini Dewan Panbor di Council ikan ram itu pendap ya M lang lebih ikan ram itu dia kemarin itu kan Council mungkin kita macam pendap ikan ram dari mana ini nga bang ju respond ke license duki nga ga no si ga respond ka wan pan nga da iya dia lai le mo ba ga ni ga state dong itu wahab le bi trading license ina bi hab le bi nga be no si ni le trading license kemun nagaleng yung pi mendawan gi pidangka NOC oh pentimit pikito gini chong dukan ini temun kataga trading license chong ha ga jinga yung ki te kemut ikim chim kya gi lada inspection piki man kapor MK muyo ega nomor license mendu kusingi ta hiju por le kam ke council le kemut wa sin wadi obor kemut mem jingmut hi hupan NOC do he chnong chwa lai kendra kate ga procedure yang ka trading license by non tribal kat kum ka trading license by non tribal kan no ki ko utre thau utre muluk nang yu kre miu h gi bru gi no bar te ki ini kam ki sign du koman gi temut kerja keputusan udah eta tip ga solution ak yang ka arja karbi kam tena gi non tribal terusnya tahu IR onggil bau hetman itu tidak dapat link konsul hidup TBT inklusi binari pendap ikan ramai tapi ikan ini hanya kerelang ibu ikan untuk kerelang kecil kerelang haspot mau itu kurang lagi rambat senang itu ya kerelang itu rugi senang kerelang di konsulan mesti menggubir em kepor iklaman di konsul betul hebat mangga ngana kalian mana pan itu lasen manusia bon sen ha orang iki tho nomor lasen rating jo buron man hadawi kalian hari wa ini man harun kalian masih terus itu nang confess terus itu bon sen orang iki jo tho wa hele kejeng ini untuk wan HYC ini wan kendra ini yau kejeng udah pelat yau di bar sudah ada wan chong ini mun ini kami jadi kita tidak buat bukan itu yang mesti memiliki ha wan tak apa jalan mau buat memang menteri murah no kamu di council cuma di council karena berkali pertanyaan yang mesti mengundang no konekti ibu tahu upang iki di population balang no ha kebai upang iki ke forman officer ke cenupo ke konekti yang dia bukan dia urat je ha dia bukan nuksa apa silangka apa silangka nu je ha kamu man gitu di kar muslim dia bi ni tan dia bi kat nu kar muslim ni tetap punya benefitar itu istilah kami we porem cari haspot sin poi vini kerelang bi bentuk kendang igin napang be we chnong le kerpat kerelang bi dalam yang konsil kerelang kam dai kelam do CM ide daga authorization do CM yu ongulai de mut ide lai अतुल हरी भाई जी का अतुल का सीन छोड़ दो एक साथ दिया था परमो जी का
सर्टिफिकेट रिन्यूअल ट्रेनिंग हर साल में जैसे देता है ना एनओसी लेके ऐसे ही देता है और तो एम नहीं तो आप तो बोलते कि अभी से आप आया नहीं ना सबको बस तो सर बोला आपका पीछे जस्ती भारी है राशन कराने के लिए तुम आंसर दे ऑफिस का है कि हमारा नहीं हम अपना आएगा तो जमा ये ऑफिस का ड्यूटी और आपका ड्यूटी बोलो तो आपका ड्यूटी ना हर साल में सारे लाइसेंस नहीं लाइसेंस है लाइसेंस नहीं तो दो देखो मालिक के पास में है मालिक मालिक कौन है मालिक के पास नाम क्या है रिन्यू कर दिया हमारा कुछ को last pak ini last kau mas dong ada santri Julai ada santri Julai एनओसी तो लेके आया गमबड़ा बोला एनओसी रखो एनओसी क्यों दिया आपको लाइसेंस बना करके बनाने के लिए दिया है इसलिए तो डेट तो देना पड़ेगा ना नाम क्या बोला ना पहले डेट आप अभी अप्लाई करके अभी होगा थोड़ा देर बाद ऑफिस आप आओ ऑफिस की तरफ क्लियर नाम बोलो तो राधिका किसको नाम चाहिए ये लाइसेंस हो गया तो किसका पास ओरिजिनल क्या नाम है हमला नहीं करो किसका पास ओरिजिनल में भी एक्सपेंडेड हो गया था Bukan rai dewan kita gi rambak cenam yelek pengat di wa dahong di wa em jo kita official na di district council dan leng ke senyo ida ong ni wa ida de iklam ni bo siam ada e boru ibo ada e boru ibo ko bali kendaraan sini am jo pagi kita gi enforcement wa pandang ini ka sedang ini halaran baik te nalian ke sente emu ngaji tu kelam di tinggi rang ba chnong idele ye ke jingtu yang I wa yo ida bon rag ni gimender yo wan sa bala ini wan kre ini wa yo ibo yong ki new trap ro ko be yo do ni kre te nalian ke sente ni wa chong klikti to do ni sedang ni wa ini sekemat wa rajo I wa be kamu baso finish kemat pau ke jing ngau diau ke bakrau halor ke jing poi jing apo lar mbai ban kenra trading license pelse nangi poi hang ne gi lap ba idon gi bliu kam ne de ba ki de ki dong ida ya ki woi pat ki jai bliu ba ke ju por ko long ba ngilap ba kat kum ke jing report jing dikhar ka long ba baro ki license jong ki shu ong bai kang pura ke pas henrei ke bangilap ka long tang ke reset henrei gi nagalyang jong seng I pen pau ke jing saudiau ke ju por kat kum ke jing sim report jing ke long ba ki dukan hapolar bai om guna na kalai hajar teli henrei ke pasung se ke long kat kum ka registration number jong ki trading license ladangam bakla ki don tang san spa ar teli te se e kini ki baja lada kamdon ke e ke isendet tengi nagalyang keseng ginom syong klikti hadin mengilawan hang ne gilap bagi dukan adu 80% ki dukan ke lakhang apo larbai na marketing lane don ke jing ai information jong no jing no wan apring ke jing persya long mai syong ande gina yang segi jong klikti angkat jing relang mereka council ande gina le ka don kame ban gila medep hiru ialah jong ka kamram mat ka thong jong ka seng kelong ba kene kene ke sijam ka baan ka mishim ye kene ka benta ban kendra apo ka hiru janja ban ne se kemat bidang ya trei shu ban rat tingkhong ye kene ki brun ki bawan ban bamdu ya kene ka ri ka bi ki jong
kum kan uksa bang isukwa ban kren kalong ba ke jingwan yatma jong gine ki khala ja ja gine gine ke ye je ke jumi kalong ba kum mudi kun Israel gine yatma se gine nan ki lemra yang nam ne garanti henry gine yatma dai ka economy dan ba ka shong hai shong pan dai ke hi gine gine ke ye ke jumi kalong ba ni ba kalong kum ta ba gine ki thar ke wat yatma ha ka kateng jong ka shong hai shong man ka kateng jong ka economy la ne ko business ban pensa trading license ye ki blue ki jong ni elada kalong kunde ka business ya bawe jong kon dikti ki jong ni jeng ina kaliang keseng kum isamla ki badang ki dang san ki ye ye ki jai belu im kwa ba ka pateng jong ki kon dikti ki jong ni kin long ki so pudung ha ka menor ka ban sawan bat kamase ka ba khadu mi kwa ban ai na kaliang jong ka HYC Jaintil district kalong ba nang le shekmat ngin penjur ke jing kendra trading license habaro ki benta ba per jong gari lum jancha wala da ki dor barsinong ki persha henry ya ke kamram ko bangil dei ban le ngin ai be shekmat